Dobar dan, narode. Evo, dugo nisam bio na internetu, samo da vas izvijestim da u principu sve dobro ide. Malo mi je gužva sa ročićima, ali da sam imao 4 komada. Hvala Bogu, 12 sati. Jučer je bilo jedno duže ročište, 2 svjedoka. Ajde, u srijedu nisam imao, ali onda radim ove druge poslove. Ponedjeljak, utorak sam nisam imao ročišta. Negdje šaljem advokat da me zamjenjuju, zato se ne javljam. Tako da pojedinačno, kad se nekom nešto dogodi u spisu, javljam koliko mogu. Malo je sad kraj godine, pa suci pišu više presude će u 12. mjesecu nego 11. tako da neće biti nekakvih novosti sa ročišta, ali će biti, mislim, puno objavljenih presuda. Ja zadovoljan kako ide, dobro. Neki suci i dalje ne kuže razliku između odlučujuće pobude, neki kuže, negdje se saslušavaju svi svjedoci, negdje ne, ali uglavnom dok se ne saslušaju svi svjedoci na odlučne činjenice, presuda nije kompletna i najčešće će padati takve presude koje su djelomično utvrđene ništetnost u vodu, jer su suci naprosto, to vam je nepotpuno utvrđeno činjenično stanje. Tako da to je to. Živ sam, dobro sam, hvala svima ako se brinete, a hvala i onima koji se brinu zbog drugih razloga. Danas smo dobili, ja sam danas dobio prvu nemoralnu ponudu, zašto ja ne bi to povukao pa da tužim državu kao Narodnu banku i HANFA-u jer su oni dozvolili da vas varaju. Pa nije država kriva što u njoj žive lopovi, je tako? Ostajte mi sretno i dobro, čuvajte se i javljam se koliko mogu, koliko stignem. Najte ljutit, ali puno je posla. Eto ga. Hvala, Bog svima.